običaju čitamo evanđelja koja su tačno utvrđena da se čitaju u ove nedelje pripreme. Danas smo čuli evanđelje po Mateju koje govori o slici strašnog suda kada Gospod dolazi i razdjeljuje sve narode i sve ljude s desne i sa lijeve strane. Ovo je priča slojevita, sadržajna i toliko poznata da se prepričala ne samo u crkvi, nego i mimo crkve u raznim dijelima književnosti, prikazana u slikarstvu, opjevana u pjesmama, priča o strašnom sudu gdje Gospod razlikuje dobre i zle po onome kako su radili. Ova priča može da nam koristi, ima više poruka ova priča. Recimo, jedna poruka bi mogla biti da onaj milostivi otac koji je prošle nedelje onako istrčao da dočeka bludnoga sina i koji nema toga grijeha koji neće oprostiti, taj isti milostivi otac ipak, vidite, doći će vrijeme da sudi. Tako da ako nas je prošla nedelja bodrila da nema toga grijeha koji otac neće oprostiti i da je Božja ljubav veća od svakog ljudskog grijeha, ova nedelja nas opominje da će ipak Gospod suditi. Gospod je milostiv, Gospod je ljubav, ali onako kako nas je stvorio i onako kako nam je dao slobodu, bit će i suda. Druga pouka bi mogla biti ona da ne moramo svaki dan da čekamo da se nebo otvori i da sami Gospod siđe, da bismo mi bili pobožni i da bismo Bogu ugodili. Bog je svuda oko nas. Ova crkva je jutros puna ljudi koji su djelo ruku Božih. Svi mi, kakvi smo god i kakvi god da bivamo u toku jednog dana, svi smo mi lice Božije, stvoreni po Božijem licu. I što kaže Isav Jakobu u Starom Zavjetu, dva brata kad su se posvađala, pa onaj rekao, kad te vidim ubit ću te, a onaj pobjeg od njega, pa poslije dugo vremena ipak se vratio i rekao, idem da se javim bratu, pa reka bude kako bude. A ovaj kaže, kad sam vidio lice tvoje, brate, kao da sam vidio lice samoga Boga. Hoću da kažem, braćo i sestre, ova priča ima 10, 15, 20 poruka i svaka je tačna. A onu poruku koju bi jutros izdvojio pred početak ovog vaskršnjeg posta, jer nijedan post nije isti i nijedan post ne posti isti čovjek. Ja sam prošle godine postio vaskršnji post i vi svaki od vas sigurno svoj, ali to su bili neki drugi ljudi, u međuvremenu ne baš potpuno drugi. Ali ovo smo ove godine 2020. Ovo se niti je kad bilo, niti će kad biti. Ovo je neponovljivi moment. Ove godine mogu ili da propadnem ili da se spasim. To što je bilo iza mene, Bogu hvala ako je bilo dobro, a ako je bilo loše, što kaže apostol Pavle, zaboravlja. I upravo tu poruku bih htio, braćo i sestre, s vama da podijelim. Poruka ove priče nema neutralnih dijela. Vidite šta je bilo kad je Gospod došao da sudi. S desne strane spaseni, s lijeve strane osuđeni. A šta je najstrašnija poruka koja se nije ni rekla eksplicitno, koju nam je Bog dao mozak pa možemo da zaključimo? Nema trećih. Nema ja sjedim kući i ne miješam se u to. Mene to ne interesuje. Nema ja ne činim zlo, odnosno nisam napravio dobro, ali ja to ne želim nikome zlo. Ja ni mrava nijesam zgazio. Nema tih prava koji se neće zgaziti. Ili ćeš uraditi dobro, ili ćeš uraditi zlo. Nema sjedanja skrštenih ruku ili, kako kaže naša narodna pjesma, ne može se carstvo zadobiti sve na divan ležeći i, kako ono kaže, i pušeći cigare. Prekjučer sam bio s ocem Brankom do Čemeja, tamo je jedna čudesna zajednica Zemlja živi, gdje sam vidio 20 ljudi koji su odavno trebali da budu pod zemljom mrtvi, ali bukvalno. Pola njih je preživjelo već neku kliničku smrt. Trudom dobrih ljudi.
oca Branka i drugih sveštenika i onih doktora i psihologa i roditelja i molitvama, ko zna koga, i Božjom ljubavlju. Ti ljudi su živi. A kad ih čujete, ustaju i kažu ja sam trebao da umrem prije 5 godina, ja prije 10, ja tako da. Ostavili iza sebe ono što ostavljaju pokojnici. A živi su. Zemlja živi se. I kaže, tamo jedan čovjek kaže, eto, mogli ste da budete u bolnici, da se kljukate tabletama i da čekate sudnji dan, ali evo ovdje ste. Šta rade ti ljudi tamo? Guske, koze, ovce, zemlja, prasići, čitanje Svetog pisma, dočekuju, kuvaju kafe, kuvaju čajeve, spremaju ručak. Stalno su aktivni i stalno jedan s drugim. Dakle, poruka ovoga evanđelja, nema stajanja. Jer što sam čuo jučer na jednom drugom mjestu, u jednoj drugoj prosvetnoj ustanovi, od jednog psihologa, ne možeš da stojiš. Kad stojiš, ideš nazad. Bog je stvorio čovjeka da se kreće naprijed. Riječ čovjek etimološki znači čelovijek, onaj koji čelom gleda u vječnost. Iziđimo u susret Gospodu, kaže Sveto pismo. Kaže apostol Pavle, ono što je iza mene, to zaboravljam. Pazite šta kaže dalje. Trčim za onim što je predano. Ne kaže krećem se, nego trčim. Dakle, šta je radio onaj otac prošle nedelje? Šta je radio onaj sin prošle nedelje? Potrošio, zaglibio, unesrećio se, ali digao se i krenuo nazad. A otac potrčao s praga da ga sretne. Šta je radio onaj prije toga? Onaj carinik. Gužva, mali, označen u narodu kao neki kao grešnik, a još mali rastom, pa ne može niko da ga vidi, je li rekao, pa ne vredi, gužva je, mali sam, nikome ne voli tako, nego traži drvo i penje se na njega da bi ga Gospod. I od svih ljudi koji su tog dana bili u Jerihonu, Gospod je pogledao njega. Zašto? Jer zato što je bio grešnik, pa bilo i drugih grešnika. Jer zato što je bio pravednik, pa vidite da nije bio pravednik. Pa po čemu se on izdvaja? Pa po tome što ne odustaje. Penje se, pentra se, traži neko mjesto i Gospod kaže, danas ću biti u tvojoj kući. Prije neki dan sam pričao s mojim sinovima nešto vezano za fizičku aktivnost. Oni studiraju pa kažu, pa dobro, treba bi nešto treniram, ali ne znam kad ću i tako dalje. Ne možeš da sjediš i da ne treniraš, jer kad ne treniraš i kad se ne krećeš, onda se debljaš i onda postaješ gojazan i onda ti sve smeta. Jel' tako? Ne može da bude neutralnih stvari. Kaže, pa dobro, ja nikom ništa ne činim zlo. Činiš sebi zlo ako se ne krećeš. Zamislite planinare ili izviđače neke. Krene čovjek da osvaja neki planinski vrh. Ako si krenuo da osvajaš planinski vrh, ko se peo na neki planinski vrh zna, nema stajanja, ima predaha. Planinari znaju kako se penje. Ne možeš sad da opališ pa da se penješ i da kažeš neću da stanem dok se ne penje. To samo lud čovjek radi. Ima cijela taktika. Koliko koraka, na kojoj nadmoski, poslije koliko vremena da staneš, da otvoriš, da li da nešto pojedeš, popiješ, tako dalje. Ali moraš se ispeti na vrh, jer ti stajanja u sred šume nema. Poješćete međe. Nema stajanja. Ako si krenuo nešto da učiš, onda uči, završi. Ako ti učenje ne ide, odmori, pa ćeš učiti drugi put. Odmori da bi poslije toga učio. Braćo i sestre, potpuno je prirodno. Ovo nije banak sa koga pozivamo ljude da svi budu supermeni. Potpuno je prirodno, dragi moj mali brate, da se svi ljudi nečega boje i da i ljudima nema toga ko se čeg ne boji. Da ničega ono svoga lada. Ili kako kaže onaj drugi, čega se bojiš? Boga malo, a cara nimalo, a vezira kod orata svoga. Ali Boga se makar malo bojim, kaže onaj strašni hajduk koji se svaki dan bori na život i smrt. Neprijatno je čovjeku od kad je izgnan iz raja, kad je Bog istjerao Adama iz raja, pa do danas sve je muka. Kaže Njegoš, čovjek iza vrata raja, on sam sobom čudo sočinjava. Čovjek je sam sebi čudo. Jer nije tamo gdje treba da bude, blizu Boga.
mi svi da smo Adam istjeran iz raja. Onoga momenta kad smo izašli iz majčine utrobe, a tamo nam je bilo, što bi rekli moji Cetinjani, banja. 9 mjeseci plutaš, imaš pupčanu vrpcu, ništa ne radiš, stiže ti hrane i tako dalje. Da se moglo ostati tamo, ali ne može. Bog je uredio da se izađe u ovaj život. I psiholozi, stručnjaci kažu da sve naše traume su na neki način traume ili onog praroditeljskog izgnanja iz raja, ili ovo što smo izašli iz situacije u kojoj nam je bilo fino. Ti si od skora tamo, ti bi mogao bolje od mene da nam pričaš kako je tamo. Znači, sve je poslije toga neki strah. Odvajanje od majke, odbijanje od sise, što se kaže, odbijanje od roditeljskog doma, polazak u internat, polazak na fakultet, polazak u vojsku, što ti ja znam, udaja djevojke. U Crnoj Gori je postajao običaj kad se udaje djevojka, pa ona dva dževera je s jedne i s druge strane uhvate pod ruku. Ja kad sam to prvi put vidio sam se stravio, kakva surovost. Ali u stvari pročitao sam to poslije u Bibliji. Da se slučajno ne okrene. A onda još one navale one njene rodice pa je zovu. A oni je ovako drže glavu da se duže noge. Ja kažem, Bože, kakvi didaci, šta je ovo? Zašto ovo rade ovoj ženi? A u Bibliji piše, čuj ćeri, zaboravi dom oca svoga i zaželjeće car ljepotu. Nema okretanja. Gospod kaže, Gospod Isus Hristos kaže apostol, nemojte se okretati nazad. Opominjite se Lotove žene, pazite. Šta je uradila ona žena? Rečeno je bilo, pašće sumpor i oganj na Sodom i Gomor, a vi bježite u zubnu stranu i nemojte se okretati. I niko se nije okrenuo bez ona. Šta je s njom bilo? Pretvorila se u kamen. Bio sam tamo na mrtvom moru, ima neka stijena, pokazuje, evo ovo ti je ta. Okamenila se kao stijena, nema ništa. Dakle, nema okretanja nazad, ali to ne znači šedi i ne radi ništa, nego idi naprijed. Iskorači. Pita me, jedan policajac dođe u Crnoj Gori do mojih litija, Boga ti popali mi reći, a što šetate? Možete li vi to u porti crkve reći narodu što imate? Čemu tolike šetnje? Šetamo jer je Gospod to ugradio u dušu ljudsku. Kreći se. Ako si se pričestio, idi. Ako si krenuo, idi tamo gdje treba. Sretni čovjeka, propovijedaj evanđelje. Mi se svi krećemo ka carstvu nebeskom. Jutro se treba ustati iz kreveta, umiti se, obući nešto što si ima i doći na ovu liturgiju. A jutro se trebalo. Ništa ne vrijedi što sam ja prošle nedelje bio na liturgiji. Ništa ne vrijedi što sam postio prošle godine. Ništa ne vrijedi što sam iz čuvene kuće gdje su moji svi bili, ne znam, kršteni i vjerovali Boga. Ja ako jutro ostanem da krmenjam tamo u onom krevetu, sve sam pogazio što su moji radili, ne njihovo, nego ništa meni ne vrijedi. Ja moram da se ustanem i ako se ustanem, onda sve radi, onda sve funkcioniše. Onda mi je i duša dobro, onda mi srce radi, onda mi mozak funkcioniše kako treba. Onda sve ono što je Bog stvorio, sve je u funkciji. Ako ostanem da ležim i ako se prepustim mojim strahovima, ako moji strahovi bivaju važniji od Božijeg poziva, izađi sretan i Gospod, onda ništa u meni neće raditi kako treba. Sve će postati moj protivnik. Srce će mi biti protivnik. Duša će mi biti protivnik. Mozak. Kaže Njegoš, a ja zebem od mnogo mišljenja. Dakle, mozak će mi biti protivnik. I zato su oni momci su se drogirali. Zato se danas omladina drogira. Stao je u jednom momentu, da li se pokolebao, da li mu nije bilo dobro. Ljudska ga je bolest opkrvala, taj strah, to čudo izagnan iz raja, on sam sobom čudo se. I neće naprijed i onda sam sebe prikažeš. Nema ništa gore od onih misli koje te opkrvaju, a što ću, a kako ću, a trebao sam, a što nisam, a tako dalje. A Gospod kaže, ma trebao si, ma tačno, ma sve si pogriješio, idemo dalje. Idemo dalje, jer nema neutralno. Ili ćeš biti desno, ili ćeš biti lijevo. To je jedna poruka ovih priča. Idemo, izađimo Gospodu sretanje. Počinje vaskršnji post. I ma kako mi izgledali jedni drugima i sami sebi pred ogledalom, nikakvi tačno, baš smo nikakvi,
Gospod je veliki i Gospod je baš sišao na zemlju da od nikakvih napravi nešto. Pa daj Bože da mi budemo ti nikakvi od kojih će nešto napraviti. Amin. Recimo, svi svedoče od svega uma svoga, recimo, Gospodi pomiluj, Gospode, Svetitelju Bože, Tace naši, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svoje, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za blagoveni Hristu, ljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg i nje za svog Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za braću našu sveštenih i dijakoni za sve u Hristu bratstvo naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za milo, život i zdravlje, spasenje, pokuđenje, oproštaj, puštenje, greku, slugu Božih, braće i sestara svetoga hrama ovoga. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za blažine, za brvne svete patrijarke pravoslavne, za blagočestive careve i blagovedne carice, za osnivače svetoga hrama ovoga i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koji ovdje počivaju za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za one koji plodove donosi dobro Tvoje sveta i sveče su hramu ovome, za one koji se trude, koji poju za prisutni narod koji očekuje Tebe veliku bogatu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Jer si milostivi čovjek poljubi Bog i Tebi slavu zasimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. amin. Oglašeni pomolite se Gospodu. Gospodi pomiluj, Vredni pomolimo se za oglašene. Gospodi pomiluj, Daj Gospod pomiluje. Gospodi pomiluj, Daj nauči reči istine. Gospodi Daj pomiluj, evanđelje pravde. Gospodi pomiluj, Daj prisjedini svoje svetoj saborni apostolskoj crkvi. Gospodi pomiluj, Spasi, pomiluj, zaštiti, sačuj Bože blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj, Oglašeni glavi svoje Gospodu priklonite. Tebje, Gospodi, amin. Vi koji ste oglašeni, iziđite, vi koji ste oglašeni, iziđite, niko od oglašenika ne ostane, a vi koji ste verni opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj,